Hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, tentunya pada siang hari ini agak kesepian, tapi jangan khawatir dan jangan kagum lagi. Maka disitulah teman-temanku sudah menghaturkan sembah sujud bagi Sohibul Haja Pak Haji Alutfi. Hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, matahari semakin siang semakin panas. Tentunya disitulah Pangeran Selon memetik sebuah cerita yang beri judul seorang kesatria putra Kansas. Ketua dalam kisah kecanggihan lambang kami dan panji kami Pangeran Selon. Disitulah Pangeran Selon telah kelihatan mendopo agung yang sangat banget indah dan megah kelihatannya. Disitulah Pangeran Selon akan menaiki lawang mesem. Itu ya. Bedi kaulaten man tepa agung keraton Kansas nyamaipun pada kala kadinto Sang Prabu Haji Lutfi mabede Pasemon Akbar Pangeran Selon bedi lebet labeng misem palumampaipun akati pangkor sahalendro pareksanga. Satunya para loraka Arjun terjugan para malaikat Sawandi, terjugan para undangan lagi sami mencuki pamirsa dan piantel Ratu Bolje Haji Lutfi. Ambas cek patot yudi. Inilah dia orang yang menamakan dirinya Yudi akan mau naik pelaminan tanggal 20 bulan 10. Inilah dia Yudi, putri pun Ali. Bila Ali putri Pameli ale idam mata kecungi neko Yudi ampun nante panang tengah cek alusau duwe dimati kase aja dikase aja janji sepenang iantosaan bila nangale beker jemper bila nangale beker jemper dilanjut weh pangkar wira molomo kejamus terosaki seekocak ketuana Pangeran Selon pada sukra secile setara wakni watimpon pada bodo mahapatina Pangeran Selon arasa tanto Cilutfi niko sengon jeng Pangeran Selon sakalangkong longku epon bunga seneng jinor omis pada selanjutnya teti pekeran
jaa pencaran anek bulu jaa pencaran enaleka sanak berjah adipati Pangeran Silon Tantuk Dekman Depak Agung pada kala kadintoh taritan angkat dari Sang Prabu Haji Lutfi peti micil juga Dekman Depak Agung dalam palu mampai pun akati saung galing sah lendur perut sanga saung galing jeh der taretan angkat dari Haji Lutfi Gejamos ngantos Rabu epon yang dalam Haji Lutfi sebedi ngisi dalam esra papangkin dalam palu mampai pun Haji Lutfi akati ayak talu tung takjid ayak talu Prabu Anom Haji Lutfi sing ubesane nang Ekadipaten Kansas Angling Sakti Kejamus Sang Prabu Haji Lutfi ampun micil Dekman Depak Agung leres debunan namung esena papangkin aneko tak bekal mulai amarga taritan bule sekasambut sanawati tak bekal ong Dekman Depak Agung milana bedi yantos edil pal mampai pun sanawati kalaban erengan genting ram eram pamondut dari Haji Lutfi sing ubesane nang Karaton Kansas Seki mak dante aki ngereng tinaju kandung ngereng yang tosa eka dintung dan kaulah terolong polong nalika kadinto beri tanggal 10 tanggal 20 bulan 10 panikan taretan spirit house kedima kumpul para boleh serta milanah ajunan perlongoni saya juga na tanggal 5 bulan 10 taretan suci sawi kedima kumpul esena bapak ini epen sopo agung Pangeran Silon Angling Sakti Kejamus serena para engke anekotan taritan bula pun akumpul satujuna tantona bula niku bunga tantona bula niku seneng leres debepon Kejamus saking bula beda kenapa Kejamus esetong saat ker mikir engke aneko pangkina Sang Prabu Haji Lutfi kabarin bingung bermah amarga tang taritan bula aneko sanawati maju be martabat Kanjeng Romo Haji Lutfi oh kenapa tatengkan sematodus de ka Prabu Anom Haji Lutfi milatan bulan ketika Haji Lutfi tong setong Sang Prabu aneko sekalonta miladi aneko apacaran kalaben setong orang laki si anyama Yudianto nyaraki kol pokol dulu sana pokola polana selingkuh sanawati kenapa Mas beki beda pun apa Kak Mas beuna beto satyale epen ta alkeuna dedena epen ta ajeninga atena beuna le cek sampai beuna apekal kalaban Yudianto ya
Apa napa Kanjeng Rama? Pasti kau mararia le. Enggak iya le besi tetang Rama. Sing kena benar teka hajat kalau benar laki iya ada mayudi. Tantona yudi ada gagal kangkui aku mantan kalaben iya Siti Romlah. Apa lo ngasan Kak Mas Yudi Kak Mas? Jende ka Yudi le. Punten Kak Mas. Jende le. Punten. Jende le. Patera kurang ajar. Apa lalaki Sukra? Gak Sukra. Apa Kanjeng Rama? Anyo ona saporana Kak Mas. Sapora beda kenangan. Kok kan lah ngocak. Apa kalau orang laki lain bakal panjaki kalau bener Rama bener, hah? Rasa sakit monekole Kak Mas. Tahu kan sakit bener, tahu kan sakit bener, hah? Buat perintah sengko benar jak matutnya mana ya Kanjeng Rama hati Lutfi tanpa lawan punjung tengale hah iya mun marah jadi ada sabo hah Anyo sapora pun Kak Mas. sapora beda kenanganna masa iya le ama betul Kanjeng Rama area lebih bagus sabo sengko benih pona apa Rasa sakit Kak Mas. engkau kan langsung jak Mas Alaria jak anti kegesuan aneh ngekek penidinna iya iya kok kan langsung jak sabo ya sakit Kak Mas. Tinaju pasaper tinaju taretan panjenengan benekuna pegel tinaju dan kalau matur paci sengkena telepon buatan kalau masalah kan into tak masalah dan kalau matur contoh saya sampai benekuna pegel ini masalah apa masalah panika apel pol KPC sekali benekuna pegel KPC ada aromat lah juga Kareni KPC enggak tak pegel ya Kak Mas. Kau lekare padu besi lagi kalak kado ke jamu pasaper tinaju Kak Mas. tina torem ben kau le torem pasaper tak kayak pokol pokok pesa pada naujan nih kan pasaper tinaju Rasa sakit orang campur beremah bula ah benih masalah geniko bula bula kan pun ngotak ketika benih pun anak apa masalah niko aniko masalah kekesuan keraton kan tahu juga bula kan pun ngotak sih atau tatana bula tanto sakale salamat kan iku banyak gelu tetep kayak kening Anyo ona Kak Mas. Kau le saporan pangeran selo sapora saking mon masalah jadi ya bagi kabuk nade teguh benih pun apa teguh iya teguh jadi hah rasa sakit badan kau le Kak Mas. Muncorakna tada
rasa sakit bener kaula sakit kamu Tina almo. Pasaper tina juga oleh capok pokol kayak tina. Dan lek sakti, jaga. Saporana Gusti Prabu. Engkau kan ngocak. Jaga ratina, tina juna, mak tahu katitin Maria. Mun berinakan padu benar. Hah? Hati neraka merah. Kene kasih tanda kene kae bae ngak pakun alaknya cilut pila ko merah. Mun pasaper tina ju tare pasaper tikel jah majukan cilut masnawi mah iu Jaga ciner nyaman Arya setibu punna puri kata we jaga tina ju saporana Gusti kok kalah ngocak kabeuna jaga tina juna waspada ada martabat Kanjeng Rama Haji Lutfi mohon marajin ya banyak kena kalah karena singkok sapora Gusti benih polana apa aja Pak iya kan kau ngocak masalah yang harus jaga keamanan hah kemana kan teloy Bu Bonji saporana tina ju terbodo areng 11 ko areng senisor panjenengan sakit torejo kanjoko ya Tuhan tiga ini kau boleh jangan sepakat ini kau boleh kan pengkotak benih buah nape ya karena dekian tak kira minta arwah tepak sabong benih buah nape terbodo reng senisor terbodo reng sebelas reng coba terus apa kalah kan tanto sakali singkore sadar tiromsi pacek kene sere sangawati nega bokol pacek ngereng jaga tinaju Paci tak langkong pacek ke bagi kasih nikah boleh pacek ke sengi cung menyolen abese tanda nalahep cetak bokol wek na ngicung oleh pesir ya ada yang ngicung oleh pesir boleh masuk satu orang cengkok tak bakal ya kau boleh bakal pati udah berkok Janawati ya Janawati ya Sakatinto katetian ketoprak sinar kong cakongan saya pimpin sang Pak Haji Lutfi di bawah naungan Pangeran Selon para bapak sareng ebu para bapak sareng ebu tak langkong nyoon sapora tak langkong nyoon sapora tak langkong nyoon sapora tak langkong nyoon sapora manabi bedeka salah sakanta nyoon sapora